se mai ono le sa ma to mua tu fainga malanga le sunga lau de mali to ai matele I atu la ina ona fia momoli ma fa malo male ma fa taya tu le fionga minister o tourisi o yo fo le minister o le MCO ya le sunga tu sa mau fata Ryan Schuster le awa ya tu Solomona ile fono tanga le regional ministerial meeting for the PESA plus in Solomon Island le lau te awaya I male minister o tourism Australia tamaitai le ruma ya o le minister o le commerce o New Zealand ya Mr Simpson la le tu mai ya a me se foi o le trade minister for Solomona ya me se foi tu valuni wem van watu ai se e mai ai marka ko kama pie master mai ka maro I oli ya amalo atule o le mafa malo le al tau te ya ya o e fianga ye lau sunga fono I Solomona ya le sunga tu sa mau fata Ryan ya malo fo il fina u fa tai fo il fa ya tunu ai a ma to fo I mai la il fa nga malanga le nga umar sa nga le par mian na fi le ya tawa fa umar ta por kalami ale no fa te eu tio il fale ai o to matatu o ia I mare fa fisili le na o ia I mare fa fisili le na le o so mai ale pelesi kenge o le J.A.W.S o le fisili kung walia nga kusi mai le article le observer asi le alto fa fonga mai sa mo se ko va kuala le la nga lawo Amerika sa mo le fionga parmia ale sa fisili le pelesi kenge o le J.A.W.S o vale amakanga o vaiaso nga makamaka kikele mai ai le article ale observer ele kaunga anu parmia kaungofo ai se ito fa fonga mai vanga le Malo sino mo fa mo le ro fio yo le ta pena si to ala mai bo dai mo vanya so wa ma to ta pena ya mai se le fo wa linga lo le ta ta na malanga lo fio no so fo ma no ni fa mo allo oi no fai il natale le tauno walo lo te ngasi oi no salvo va pena fatonu ai editorial ai o io lo segno di editorial se eu queria que eu carinho não aí aí ele tinha até se sa o melo sui fuma lo lo in se sa ala sa ko vai melo mo foco ele se me la tango fio vai tu foi lungo e se fatu ila la tala no tu ile palenta ua pape o tauna u fa mai o ngase e tu lo alfa fonga za mo e o vai tu sto ina o ngase a e o le ngata na ngase lo no loto alo na mafa u fa wa ngase a titi e o fa solo tu langa na ila o mai tau e le to mai mau so temile nei o te toi tali ai ini fa upunga e fa tupu ele pe vesi maleleise manui o le tunu e mawai mo mau mai New Zealand fa salau newspaper New Zealand o te tau no fa ma vai marpani mia ono o ngase tele e la ngona le nganga fa no tele ona o se tangata wa leva na taita ia le tunu fa ta ma ia upu fa yo malo ai ona la foni fa matalanga fa pe ya te unei o le fato a mata se uno fo inga tai le tunu e pe no fa ya tu temo sola it's not about me ele o la uli o le wo tau o vea le tunu o se tulanga sili o na le tal fengai o le la lafo tulanga va pe e lafo mai tai o le malo o la sila mai a malo mai fafo ma sila le tunu o se tūlanga sili o na tūlou lava o na le mi ngao I lau mai tau. O se vaenga lea ali a tau a vatu whafonga mai a le tunu. O rea sa urang hona I le tu ai ngao. Sua I sara mea boi e whai ngā whesiri a I ka ngaka sole. O le mea a whai whao so la observa le maka upu kaungfuafua kuskala pe whaamad balea whesiri pe se. Wa bala le kurkule palmi po I anga whaupunga. Le ai masekali a saule editorial a fa ku pole editorial a fa mo ka keleilo o tau sila la Samoa tulowa I fa ku makala lea
leanga ua whaasolo ina le mali ai ua whaasolo fo ina matua emajar whainga ngā ruenga wa iaile atu o lea ua makua i ofisilingia le tau turou a whai maka fisili I have every right o ke fisilingia ai le fisili lenga whainga i le preskengi o aila leanga o aila e ongar fisili leanga e alenga nga a o e malama do you know le ka ngoi ku le roko vanga le do you know this is an insult il palmia mele fie o vanga ya maua it's an insult ma disrespect o le preskengi o le joa o lo ngofo fa o se fisili a se ngusi pepa o le fasa a ko o se siku o le mea konga nga lenga whainga ele vai ile ato kusa wale ai se senga ma me foi lele e kuli o fafu alai ave au fisili e saudis kanga ka sau fai vai la lena matua le tau tala le preskengi inga ua koe kiamta ko ele nanga foi eleva kuno eleva de ala audi el mari ko par mia o lai mala le ya i kuskusinga ia ka fa le anga observa ale la ua makua e la ku o e makira kila lo ngofu faile fisiri kusa e ke sa fai fu o kuno de ka u langa nga faila o kala kire ko fia ka u ngo kanga ka yeru ngor ka pokrami ai kuno wa kusa o lo kingo o le peleskengi o le J.A.W.S a o lo leo o ngus pe para observa vai lá ele me o ele ma fofau wale ya la se senga male ngofo faile fisiri observa kusa wala kwa ya represent le observa con yo ala nga ke lo o la fasa suspend de winga na len ofa twending o le matua papa o ya ku ai nga ma fofau fa pengi and it's an insult o le makua disrespect o le ku ai nga fa fisiri nga fai that's me personally. Sa si le panga compliment le hau for le fuga par mia. Fa pe o ia kala foi fa pe o ngaskas. Ai fa kai le vai akuma ke malos. Oi. Compliment fa penga. Ai le mer si fa vale mo foi ko fa vale lo mo. Le senga vai or kele o ka foi e mai la ko fesilia ka o. Ka ke foi ko pokala. E filia ka o pe fa pe le foi. Yes. Vai ko fa vale a o foi. Ele foi. A foi le o te fai atuai ko sa ke loa ina o tu fali ai o koe makamaka se ko loa o le ngi fo e kau isi aku makau sort out aku le ka ko pikola au le media o palu fa sa pasui ma feka ai fa lo le manga ya a faila o le mafua mai I le fa urulunga o le J.A.W.S nga e sao fa I le press conference o vaso le e au nga piu masinga au kala a o se fa ko esenga a o se fa marosi au o se fa marulu o se fa malo le se menga faia a le fua ngofo ai o so kunga a e ngofo fa leo o le article nga observer se fainga I fo nga I runga su e fo misa pe o yaile ati ko ngala observa se fai lo e ku ikanga o le si foi mea e le mi se la ko ele no po le editorial observa e lo uma il masa kinga sa mo ko ke lo ka kare ku singa ariko o si sila ye ngai lunga fengo fia ero no observa ki kilo ai ngai ai lunga ila ko article ngai le article fa penga fama e ka kaunga ngofo le parmia ele malanga I oi ele kaunga lu I kukuila Amerika Samoa ele ai you can never not find that article I rungo taramua o le observer yonga le article nga alela waku le fisidi ele sui o le observer walanga o la suspend ai waku le peresikengi o le J.A.W.S ai ngofo fa leo kongu o ave vai la o ele mafau langa ke le yor mafau o fionga le par mia lela o ko ku ifisili vai o ai o ngar fisili nga o foi langa lai sira fia par mia o fisili langa fisili observa ile la ko article de ka ko vai la ka ko ke le o fa fi lela o ai mo masaru mianga le atu o ai la mo masaru salonga o isi la ka nga ka ya le fe o ngi observa io e na no foi atu se vai ko inga fa makalanga fa bengi
o le la mo ka vai ku ngai longo winga ile ke ila fe mai masau fa soro ako masau fa sau e ala observa ai le se kala le choa so kasi o fa ai le se fa kuanga le choa se ave ai e fa ko ese nothing whatsoever ale o so mai sau fa leo mai mo le si finga ro le tala mo po finga ro jo sa ba finga a fi si fo pa a fi si fo pa mia kasi ka ole article ala observa vai le article le ngana mai PM should not go to Pango vai ka ko ye ole la kamia kulangi manga mea la wa leva nga mafunga nga sa fa le pare mia ma article le ala observa ai o ke longa e ke sila fo ila ile career parmia kusa matua I fatte ia ako e vai fo ila le body language mo ko play me ngale makanga nga o ya la uri fsiri dia e ke sila le leili a taua mar sila mai samo kusa I think one of those explanations kusa the last person nga mafo faula audi kuno parmia e fsiri mar fsiri dia it's her Ake logo nga o ia ma nga kakai kali pe sidi ula pe sil kof palmia va vela o ia fali de sidi ko foi le duma ko foi se ka que te faler ko ru na se o fa o le ro fio io le tape na si to ala mai be ai o nga si masta wa ma to tape na ya me se le fu wa le tata na malanga lo fio no ko so forma no pa mo vai aka vai ho waka mai o to vai ta to le o to vai le body language ala sa serious le fit oi le foi na tala le tau no walo le te ngasi oi no sa bo pena vai le mas shoka wa nga hit lo palmia o bolo mara oi o sen le de to Galvero palmia vai le body language se fa tu lo tala se kere ko fi kari menga o iko ya ta file na a to fo in nei tua ile ma te va vai nei le o so le o so langi fa part si le observa aka le ya ili lo mai ya mainga aka le ya wa ko so le la po mure le ngo mai fa pa duma uma elo o ngofo o matuate te ile ko fisiringia le palmia le lolo makuale lo wa fo lo ma wa ingo mai fa le o mai manga ko observa le ala o kinga inga maskenyo teach ai vai ngai o teach la o kari mai la o ka ko fisiri lo mar palmia o ai le editor e ke vai le ya kuwa ile body language a teach fanini ko ya fa pe mai la o mai kai kau kakala ku ruang ku o ruang ngar fisiri dia ai vai fala ko sila le ya isa mo mele watch the body language le au kuskala to play e fo wa ni na ringo e le tata na malanga lo fio no so forma no aka mainga alo aka ko oi no foi na tala le tau no walo le te ngasi ngofo lo maro fe oi no sa bo pena kari loa lau fikir fai vai la kari mai iske ngo tichu fa tonu ai editorial ai oi o sen le editorial vai fa lo tichu la fa lo mai la mai kai se eu querer ko fi kari menga oi si o si la ko so le o feo sofi masiala kama I fanga I angala wa kumala wa e kongi aku ai ko pa yo la fodinga ngofo lo wa mama o le lo por kala afa wa foi ko pa wa pura ka mo sauro I fa foringu ku observa ya sa kam ka sa wa ale la o kinga inga I fuare si kenga la e pikor kurimang la o kinga inga I fuare titu e kau kali mai le anga ele pa u fu ofisiri la ofisiri mai pa mia le la fa ko lo editorial por editor fisili man pale mi o ai nga a sile le ya kwa le sa mo ile ngengo ile fa do mai le urole or kenyo TV1 le mai kai ko alfa pe mai kali ya o ruo ngar merna wa me la vangi e ki nga mare la vakar mo game ele pe mo ku fa wo me fa pe ngi soli
o le matua matautia makua I makaukia ua ese tu ainga me ua yai mai o le upu monifo ale va ve faia se la tau fofuanga matoe whamavae ma koe whaingi ko finga lelei enga o le luma I le whaaluma inga I le makanga le mere la a whaau pea ma waku I o e whaia ia ko inga whainga whasiri whapengi I le atu saole ia le la ua oso ngei whasiri aku ai ngofo ma whali mo le ropo angi kala awhan matautia ia tu inga ai pauana le tasi o vaenga no foi mo fa no le atu o le o atu fa le o le fisidi nga kusi era observer ai le ai masesi o la ua nga kuskusi era fisidi le fa ku nga ka ngo fili poki mai a le o atu fa le so in other words to me personally ia te ulo vi tu se pe o le o atu tu tonu as a representative or observer se fa o ale le fisidi le ai po le ase kali le fionga le parmia ya te le rope I se vaenga te fia sau noa ia I wha au te le lo manatui o ina mata o pule ai ole mai ka ila le piko mai I kuri mangu le luma le sau male op ile ole tangata la le no vai tunga na mai le tangata ya ura na post ile matua o pusa te le fa sei de sum sama le piko mai le fa no olo no takatala le no vai atur matua matautia o le ngana male upu masoa no fai lunga I na post eu te lo po eu fai nga ia po o se o le fie ye ai sa o lo malanga ngana sa o le o la ia so umo le olanga o le ala te mafo le nga o te le fie mana o e vatu foi lunga foi le por kala milanga o pusaro pala vali ale ato te vai atu o mai o upu nei e te tauna toi ave se uma foi o tango e vai le J.A.W.S po ai e fa fo ia po tu ai nga tanga te fainga ruenga ia e te tau na la to hai inga wa ku sa polang Facebook e tu sa ele fa pia e sa lo Facebook nga su ia ia le o e pe te sa wa ila personal page o e te representing po fea ke fea o ia o ku skala io ai so tu lo mono tango se fe ai ono te le fia vatua I lunga I matanga le tala na fai ai so te le tu lava wana report mai le tangata mo ke le fere ai mai o mai tangata mo fai mai whatever ai o e asia tele nganda la kikinga le ngsa fai mai rumor press conference e verso to na yat ya foi sa la ora i foi fa sa la ora i ia la kikide pe le J.A.W.S o ia J.A.W.S ia ole it's about time a fai ore taimi le nei wa tauna ki lingi o mai le au laikia kono ki lingi ese le ave yo la to pe for melena le fu wata o toi mai ole update ole vainga fo ile ia tato mar PMN le mai tai fo ile renata la o talia o ana nei o nei le na fa tulo le na fa mau tu wai betalia le complaint acknowledge le vainga le tanga tale fa ile la o talia la wala to realizing wa preach wa solia ia tu langa tau tu stalama code of ethics ma tu langa fa pena ya atonu tu litai au tatu wa media watch wa yisi update wa mayana ya ala wingol fa matalanga a faya ya nga fa marka por kalame e koe fa makwaru ruinga le ia ima fa kulanga le ia o langa o le au kusikala ia malako ngaruenga marka ki o le ola fa sapa sui me ia e matua ta fi fiali at the web so so ni ile bana